miscommunication. Dia tidak ada Mr. Communication, dia panggil miscommunication. So what happened in miscommunication? Basically 4 things causing miscommunication. So the first one is physical noise. What do you mean by physical noise? Physical noise sekarang ni saya tengah sharing with you all about perspective taking. And then I'm in my house lah. The other room is my son room. Katalah dia tiba-tiba main Dota. Dota ni yang tembak-tembak bluk-bluk bunyi tu kan. Kalau dia pas saya buka pintu, katalah tiba-tiba bunyi kuat, dia akan mengganggu kita punya sharing. Itu dipanggil physical noise. Psychological noise pula ialah apabila kita rasa kita ni demam. Saya ni demam balik. Jadi bila saya demam ni, saya membuat kelas pun macam tidak selesa. For example lah. So bila saya sharing pun tidak sampai. Saya punya emosi terganggu because I don't feel saya tidak sehat. Lebih kurang begitu. Ataupun kalau kamu jumpa dengan kawan-kawan kamu not in the right time, dia punya mood tidak bagus, itu pun kalau dia bercakap, dia antara dengar ataupun tidak, antara layan ataupun tidak, itu dipanggil psychological noise. The third one is physiological noise. Physiological noise ni kalau seseorang itu mempunyai isu-isu pendengaran, mempunyai isu-isu yang kekurangan, serba-serbi, itu physiological noise. So we must be alert. Still remember last time, there are 2 or 3 student ya. Kami printed soalan tu macam kalau sekarang ni 12 times news Roman, dia kami type 18 news Roman pakai kertas A3. Physiological noise ada tu. Your senior yang saya pernah mengajar, kalau saya tak silap ada dalam 3 orang having that issues lah, physiological noise. Mereka itu adalah orang-orang istimewa. Last one is semantic noise. Remember, we are talking about miscommunication. Why sometimes people miscommunicate? Semantic noise ialah when you speak in your own dialect. Orang Kedah dia cakap cara Kedah dia lain. Orang Kelantan cakap Kelantan lain. Terengganu pun lain. Kalau Perak koma contohlah lain. Sometimes semantic noise ni kalau kita bercakap di tempat orang yang bukan dari tempat asal kita, every word is interpreted differently. Inilah semantic noise. So, itu pun boleh mengakibatkan miscommunication.